Ingginuman tabeya kay kayo. Iduko yu laring buntok yu at manigapuking bendisyon ng Diyos. Ingginong Diyos, amig kalug kaligtasan kay kayo at minampun kay kayo ang timong anak ng tune, king kapamilataning pangasubli ng mebye ning anak ng bugtong, pagkalug na sana kay kayo, ing tulang bunga ning bendisyon na. Amen. Ngening mi pagkalaman kayong katimawan na alang kapupusan, king kapamilataning pamanatbus na kay kayo ning Ginoo, pangayin tuliran nyo naman sanang miyagom kaya, king bie alanangga. King pamanyal pantaya yu kaya, may nga bait kayong miyuman, king binyag, king pamibiyebye yung banal, pangayin tuliran nyo naman sanang miyagom kaya, king maligayang kakarinaning banwa, itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos, ing Iba, at ing Anak, at ing Banal Espiritu. Ing misa mi daune umen na kayo king kapayapan. Aleluya, aleluya. Ha? Oo. Kakal 12. Sige, paprang sinabi mo. Oo. Sige.
your best shot. Di ba? Ito nga. Kapag ano, iba yung pag ano, magiging kapag ginagawa. Tama rin ang best yung galit. Oo. Huwag mo kakalapit. Sino ba nakapagpapalong? Ganyan o. Kumain mo yung lahat. Hindi. Huwag ka na, ganyan. Wow!
Mayo paabak po kay katamongan. At syuta na po king kadwang Domingo ning pamanyubling mebye. Pambeda po din kay katamong pansariling kapag nasan kaniting misa. Pakyabe tala po ring makatuki. Thanksgiving dari, Ditz and Lita David, Mayor Roding and Daisy Gonzalez, at Joanna Calma. Para king birthday dari, Maria Miklat Tanglaw, Markin Manarang. Wedding anniversary dari, Loy and Mel Pilaw. Special intentions dari, Mark D. Kleiner Bayani for good health, Midel Malonzo, Felino David for good health. At para ka rin kaladwa dari, Monsignor Tanz, Luisa, Virginia Parungaw, Juan, Natividad, Felicissima, Jose, Dolores, Bienvenido, Jenaline Frial, Bernardo and Romana Manalang, at Lorna Lapuz.
Anting meto nga pamilya makatipon tamo po ngeni king lagyo ning iba amponing anak amponing banal na espiritu. Ing grasya na ning ginutamong Heso Kristo ing lugod ning Dios at ing pamakiyagom ning banal na espiritu mantabe kay kayungan. Mayap aabak po kay katamongan. Kanito pong kaorasan o metaning pagmasusyan ing kaduang Domingo ning pamanyubling mebye. Makanyan mo naman pagmasusyan tayo ingawsan tamong Divine Mercy Sunday. At ban mas karapat dapat tamo pong tanggap kaniting maulang misteryo. Aminan tala pa mo rin kay katamong kasalanan at maniyawad tamong kapatawaran arapanan ning apong Ginoo. King mitmong kapakumbaban, iagkas tamo ngening miyagnanagnan ing kapanisyan, aminan ko King Dios ang mapamakalulo. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluan na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamu, idala na katamu sana, King Bie Alananga.
Manalangin tamo. O mapamakalulong ibami king kekabaning kapag masusyan mi king Paskwa, te palablaban mo ing kasalpantayanan ning balen a pakamalan mo. Pasulungan mo ing grasyang pigkalub mo, barang matampang atalastas ring sabla, ing binyaga kelinis da, ing banal e espiritong kebayit dang miyuman, at ing dayang me kayatbus karela. Itiadwan mi king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, mabibiyang pumagari kambem mo, king kametungan ning banal e espiritu Diyos, manggaman king alanangga. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Ding kapatad, ginamit do, ing karelang oras, king pamagaral, king turu daring apostol. Mia bea belo, anting metong apamilya. Misasan metong lo, king panalangin, at misulu-sululo, king pamamirasong tinape. Pawuli rading dakal ama kapagmulalang bage, adaraptan daring apostol. Mikat mon laring sabla, king takot, king ginong. Menatili lang misasan metong, ding sablang talasal pantayo, at ing sablarang pibanjan para karelangan. Pemisalira ing karelang kayatinan at pibanjan, at ing ayablira pirake-rakedo karing sabla, agpang king pamangailangan ning balang metong. Balang Aldo, miyabe-abelang mititipon king templo, at misulu-sululo king pamamirasong tinape, karing karelang pibale-bale. Misusululong mitmong saya at katapatan, pupuri laking Diyos, at ikwara ing mayabdang pilubluban ding sablang tao. At aldo-aldo, daragdag na lakarela ning Ginoo, ding mga ligtas. Ing amano ning Ginoo. Munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, ing lugod na alanganga. Ding memalen ning Israel, bustan ihayagda, wagas ing lugod na at alanganga. Ding pari ning Diyos, bustan yung sabyenda, wagas ing lugod na at alanganga. Ding sablang sasambakeya, bustan yung sabyenda, wagas ing lugod na at alanganga. May bugkong miragsa, inyang gipitan dako, ing Ginoo,
pigkaluba na kong kasawpan. Inggino, gagawa na kong mayupaya at masikan. Ya ingkako babye kaligtasan. Ke kayong pakiramdaman, ing masayang dalit ning tagumpe, karing tolda rading memalen ning Diyos. Ing sikwildang bato, ring manalakad bale, ya naman ing linto, peka maulaga. Kanita ing Gino, yang makikakaraptanan at tune makapagmulalang lalawan. Itiyay ngaldo tinatag ning Gino, sukat tang tumula, ampon magsaya. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat, San Pedro. Puriyan tayo ing Diyos sa tigpan ng ginutamong Yesu Kristo. Uli na ning maragul alugut lunos na, pigkaluba na katamong bayong bie, king kapamilatan ning pamanyubli ng mebye, Yesu Kristo. Itiya ing mangat mong mabye kapanayan ke katamo. Inya manaya tamong tanggap king emonanong kanwanan asasadyanin Diyos para karing keyang pinili. Sasadya na iti para kaya kayo karin banwa anong nuya malyaring marunot o masira, o kumupas. Makapanaya iti para ke kayo, ikayong liligtas na ning upaya nin Diyos, king kapamilatan ning kasalpantayanan, kabang panenaya nyo, itang kaligtasan, ang makasadyang mipakilala, king kawakasan na ning panawon. Sukat kayong tumula tungkol kaniti, bistaman king kasalukuyan, eyu alis yan, ing miatdanan lungkot, king ditak apanawon, ulan aning miyayaliwang kapagsubukan, ake kayong daralanan. Miralasla reti kaya kayo, bang masubok ing kadalisaya na ning kaya kayong kasalpantayanan. Agyang ingginto amalyaring malaso, masusubok pa naman kingapi. Makanyan mo naman ing kaya kayong kasalpantayanan, amay gitmal kesa kingginto. Kailangan masubok ing katapatan na, kaibat ng mesubok, at saka manatili ing kasalpantayanan nyo. Kanitayo pa mo ayasan, ing magkamit kapurian, ligaya at dangalan, king Aldo, ami pakilalaya, Yesu Kristo. Kaluguran niya, bistamat eye paikit, paniwalan niya, bistaman king kasalukuyan, eye akakit. Inya, mipamatulan kayo,
King maragul at makaligayang tula, ayena na alararawan, ning amano na ning tao. Kakamtan nyo na imbunga na ning kaya kayong kasalpantayanan, iti at alang aliwa, nune ing pangakabos yu. Ing amano ning Gino. Wala ka kanang utomas, uling ikit mo ko. Non larat ang maniwala ka na ko. Bista man era ko ikit. Alleluia, Ing ginuman tabeya ke kayo. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Kanitang bengining aldo muring ita, king mumuna ng aldo ning paruminggo, mitipon laring alagad. Pakakabat laring pasbul king lugal anong nula makatipon, ulining takot da karing Hudyo. Di natang ye Jesus at tinalakad ya busal da, nga nakarela, ing kapayapan manatili ke kayo. Pangasabi na niti, pepakit no karela ring gamat na, at ing katalindi kingana. Mesayala ring alagad, panakit daking Gino. Pasibayo ng sinabing Jesus karela, ing kapayapan manatili ke kayo. Nung makanano na kong tinubod ning iba, makanyan da kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis nawa na nala at sinabi na, tanggapan ye ing banal na espiritu. Nung patawaran yu la ring kasalanan ning ninuman, mi patawaran la, at ing eyo patawaran, eya mi patawaran. Dapot itomas ing mayawus kambal, metong karing labing adwa, alayo inyang dinatang ye Jesus, inya sinabi rading aliwang alagad keya, ikit miya ing Gino. Mekibat ya i Tomas, hanggang eko akit ding bakas ding paku, karing gamat na, at itagkil ing taririko, king bakas ding paku, at ing gamat ko king katalindi kingana, eko maniwala. Pangalabas ning walungaldo, makatipon lang pasibayo ring alagad, king bale at kayabere i Tomas. Makakabat la ring pasbul, dapat linob ya Jesus at tinalakadya, busal da. Ing kapayapan manatili ke kayo. Nga ng Jesus karela, at saka na sinabi kang Tomas, lawan mula ring gamat ko, at itagkil me keni ing taliri mo. Dala me keni ing gamat mo, at itagkil me king katalindikingan ko. E nakamagalin langan, maniwala naka. Mekibat ya i Tomas, Ginuko at Diyos ko. Nga ng Jesus kaya, maniwala naka uling ikit mo ko. Nuwan laretang maniwala ka nako, bistaman eraku ikit. Ginawayang dakal at miyayaliwa pang malay Jesus, king akakit din kayang alagad. Dapot, ela makasulat kaniting libro. Dating at kaniting libro, misulat la, ban maniwala kayo king Jesus, ya ing Kristo, ing anak ning Dios, at king pamaniwala yu, mikabye kayo king kapamilatana.
Kaluguran kong kapatad, iti ing mayap a balita ning kakatamong kaligtasan. Mayap ayabak po kekatamongan at lupa po pa yatang Biyernes Santo kaya kayo. Bahan kanina po may gising la rin kaya kayong kalelep. O pa pong mayap ayabak at Happy Easter. God is good all the time. Palakpakan tayo po ang ginutamong sinubling mebye. Inya pong mabibiyeya pa i Pope Francis, metong po karing paborito kong amano asimbit lana ang makapatungkol king pisamban apin po retang amanong the church is a field hospital after battle. Ing pisamban po kano, may ngari ang ospital, kayari na po ning giyera. Bakit? Nanula po wari, ding taong akakita mo kilub na ning ospital, kayari na ning giyera. Mekad, sundalos lang misugatan na po. O kaya naman, civilian lang midame, mi pahamak at may nasakit mo naman. Inyapin po kanunong lawan maing pisamban, kinkilub na niti, and the church herself, akit mo na miyayaliwa lang tao, ringat syukarin. Atin mo namang sugatan, ating menasakit, ating magkasakit, at ating taong e-perpekto. Burinang sabyan, makasalanan lang tao. Pakilawe po rin kay kayong kalele. Mekad, sugatan niya ing tao ngayon. O kaya, may nasakit, o kaya tao ya namang mi kasala nepo. King makanyan tayo kasi malyaring lawan, ing tema ning kay katamong kapag masusyan kaniting kaorasan. Divine Mercy Sunday reminds us that the church exists to bring healing to wounded people, but not just physically, also emotionally at lalong-lalo na spiritually. Ing pisamban at suya makatalakadya, ban kanita, magdalayang kapaldanan, alimuking pisikal a pamikatawan, nune pati na karingke katamong kaladwa. That is why today, we need mercy. We always need mercy. And we are called to be instruments of mercy. Mayayaus tamo, ban kanita, maging sibol, maging panibatan ning pakalulu. Kutang, masaguli pong mamatawad, yes or no? Mabayat pong mamatawad, yes or no? Yayaliwang pakibat, pero baluta mo na ing pamamye kapatawaran, waman masakit, waman mabayat, pero posible yang ibye ning metong ataw. Kaluguran kong kapatad, king ebanghelyong mebasa, dimdamtani naman ing metong karing awsan tamong post-resurrection appearances ng Jesus. Buri ng sabyan, itang pamipakit ng Jesus karingkeyang alagad uling balo na dating alagad na at sula paking state mitatakutan la, magduda la, mininervyusan la at magkasakit la. Inya patuloy ing pamipakit ng Jesus karela. Nganapin po ning ebanghelyong dimdamtamo kabang at sula po kanu king metong akwarto dating apostol, dating alagad, mitatakutan, magkasakit at manamdaman, pepaltoya po kanu, Jesus karela. At anyang pepalto Jesus karela, nano pong gewana, eno po penyabyanan, eno po sinisyan, enala naman pengamanuan, ne po. Huling balo taming milyari kang Jesus, migkasakit ya, binuwat na yung krus, mipaku yaking krus at mete yaking krus, pero balamu, alala pong gewa, ding kayang alagad, ding mapilan papin karela, titwa de Jesus, at pigtaksilan depa. Pero Jesus, anyang akit nala, nano pong sinabi na karela, ing kapayapan manatili kay kayo. Kaypat,
pepakit nalapakano ring kayang sugat. Kutang, o bakit kailangan o pang papakit Jesus din kayang sugat, king gamat at king kayang katalindikingan. Sabi na po, ning metong talasulat, Jesus showed His wounds to His apostles not to guilt them. Aliban kanita, iparamdam na guilty la karetang denasa ng Jesus king kayang pamibiyebye. Pero Jesus showed His wounds to His apostles to remind them that forgiveness flows from the love that suffered. Pauli dareting sugat king gamat ko. Pauli dareting sugat king kanakong katalindikingan. Mi kabus kayo king kasalanan. Mi patawaran kayo king kasalanan. Inyapin itumas lawan yu. Bistaman migdudaya, tao yang mila ko na pag-asa mekad, mila ko na mo namang kapanayan. Nanong gawa ng Jesus, inaus ne, pelapita ne, at emeyari ka rin, petalano pa, ring sugat na, kingkayang gamat at katalindikingan. At ito mas mismo, penamdaman na king personal paralan, ing pakalulu na ning apong Ginu. At deting apostol, deting alagad, midinan la namang upaya, ban kanita, ring taong patawaran da, may patawaran la. At retang taong eda patawaran, ela po kanu, mitawaran. And that is the beginning of our mission. Nanong mission nita, itang mamyeta mo namang kapatawaran, karing kekatamong kapara. So what does this mean for us today? Nano po, ing burinang lakwan ng Ginong Jesus king balang metong kekatamo. Kaluguran kong kapatad, king panahon tamo po kanungeni, dakal na laring tumas king paligid tamo. Lumawi ka king arap mo, lumawi ka king gulot mo, lumawi ka king left side and right side mo, mekad, metong ka rin tumasya. Burinang sabihan, migdudaya, may nasakit ya, magkasakit at mila ko ne pag-asa king kayang pamibiyebye. Inyapin, ikatamo, anting Kristiyano, buninang sabihan, anting talatukin ng Kristo, mayayawus tamo, alimu, ban kanita maniwala, mayayawus tamo, ban kanita, lugod tamo, agyang masakit, at mamyeta mong kapatawaran, agyang mabayat. At the end of the day, sabi napin po nitang kaluguran ko niyang misan mi pagkwentuhan kami, ing lugod, apa panigaralan niya. Agyumeng panigaralan luguran, ing metong ataw. At makanyan mo naman, ing kapatawaran. Agyutayang panigaralan, bistaman masakit, bistaman mabayat, pero posible nemang malyari, king kekatamong pami biyebye. Malyari pong sabihan ka na po, among, kasakit naman po ata, ing pagawayo. Patawaran ke, itang taong mikasala ka na ko. Patawaran ke, itang taong linapastangan king pangataw ko. Masakit po atang gawan ita. Waman, masakit, pero sabi ko pinan din, posible ing mamye kapatawaran. Ako mismo, denasan ko yan king kanakong pamibiyebe. It took me 5 years, bayo ke ako ang apatawaran, itataku, pauli na ning megawa at may palyari, king ke kaming pamilya. Masakit at mabayat, pero posible. Lawan nyo po, ring kalele yung mitutundo na. Nanuyaman, pangatao, ninuyaman, ketiking yato, makanano kabayat, ing sakit alikwana keka, baluko, panamdaman at penamdaman nyo. Pero agyo tayo pamuring patawaran, king, sao naning apong Ginu, king kekatamong biye. Buri kaya pong pupusan ng kanakong pamigunam, king metong akwento. Hino po kaya kayo ing makakilala kang Cherry Pie Picache. Yan ding fans na Tita Mel, magtas yan. Yan ding fans ng Cherry Pie Picache, ne? It Cherry Pie Picache po kanu at inyang metong akaranasan, masakit akaranasan, meteya po ing kayang ima. At itang pangamate ng kayang ima, it was
a brutal kind of death. Bakit? Uling iting imana, penakawan dane, kay bat penyaksak depa ang gana kingkeyang kamatayan. Isipan nyo, nano kayang penamdaman ng Cheripay Picatse kanito? Mekad, masakit, mabayat, at siguro mimwaya naman. Ketang taong memate kingkeyang ama at kaluguran king bie. Pero baluan nyo po, nga nanitang article, it Cheripay Picatse, bisaman siguro ito yung panamdamana, pintalan at lepitane, itang taong mi kasala, itang taong memate kang imana, at nanong gawana, petawarane pukano iting lalaki. Pero tandaan tamo, itang pamamatawad abinye ng Cheripay Picatse, it was not a sign of weakness. It was not also a sign that she forgets itang karumaldumal wanitang lalaki kingkeyang ima. It's a sign of a love that comes from God. Sinyalis niya po kanu ning lugod amani batan kingapong Ginoo. Bakit? Huling kasi agyang masakit yang luguran itang taong ito. Agyang mabayat yang patawaran itang taong mi kasala keka. Agyu me pamuring patawaran. Inya naman sana kanito pong kaorasan magita mo namang field hospital. Burinang sabyan, lugal daring masakit, lugal daring magkakasakit, lugal daring makasalanan. Pero iti mo naman ing lugal nung nukarin panamdaman ing lugod at lalong-lalo na ing kapatawaran king balang metong kakatamo. Pasibayo po, masakit ing lulugod, masakit ing mamye kapatawaran, pero posible king saud na ning apong Ginoo. Ito po sana king kakatamong pangadyan at pigunaman kaniting kaorasan. Amen. Ipasyag tayo ngeni ing kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko king Dios. Bistaman tayo ikit, kaluguran tayo ing ginutang Heso Kristo. Mitmong kapanaligan, manalangin tamo kaya, Ginoo pasulungan mo ing kasalpantayanan mi, ulitan tayo po. Para karing mayayaos king kasalpantayanan, at di aepa mekibat king panagkat ning kiyakatang Ginoo. Ban maniwala king inganak ning Diyos, mi kabyeyo kapamilatan, manalangin ta king Ginoo. Para king kasalpantayanan daw, masusuri karing kapagsubukan, ban ing kasakitan do, mapupusno, at ing kapanayan do at kapanaligan, manatiling mabye, manalangin ta king Ginoo. Para karing habihag ning pamikasala, ban tanggapan do ing kapayapan ning pamamatawad ning Diyos, at ding kapararang tao, at apatawaran donoman, ding mesugat kare, ding mekasugat karela, manalangin ta king Ginoo.
para ka ring malungkot at mipaimburisan, para ka ring masakit at mamamate, at para ka ring manaya, King Pamanyoblingge, manalangin ta, King Ginu. Para king komunidad anong nutamo makabilang, king kekatang parokya, balen at bansa, ban asaw pantaya ing metong at metong, sumulong king lugod, pamisan metong at kasalpantayanan, manalangin ta, King Gino. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. King katahimikan da rin kay katamong puso, ipanalangin tala naman ding sablang taong mi kasala kay katamo. At anyawaran tamo king apong Ginu, ing bendisyon na ban laus lub at mi kasikan ng tamong lub mamye kapatawaran karing kay katamong kapara. Ginong Jesus, ing pangayot sumo keti busal mi, gagawa na king meto nga puso, at kaisipan ng ting meto nga balayan na mabibiye, manalangin at mira kay rake, king at syuke kami. Uling ika, ing ginumi, manggaman, king alananga.
Manalangin kayo kapatid, baning daon tamo matanggap ya arapan ng Diyos, pang lubos mayupaya. Ang malagod ay ibami, tanggapan mo sana ang yayampang dake karing bayong mga binyag at ning balayan mo. Nganing tinggap dake kaing bayong biye king kapamilataning binyag at ning pamangilalara king banalalagyo mo. Apa ngayon tuliran da naman sanang misadsad king alananggang kanwanan. Itiyadwan mi king kapamilatanang Kristong ginumi. Ing ginuman tabeya ke kayo. Itasyula ring pusuyo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus, ing puriyan ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon no karin man o Ginoo, lalong-lalo na kaniting panahon, amiyayin ni Kristo ing Paskwami. King kapamilatana, ring anak ning sala, mga baitla king bialananga, at mga buklatla ring pasbul ning banwa, karing ke kasasal pantaya. Ampat king kamatayan na, may ngayatbus kami king sariling kamatayan mi, at king pangasubli ng mebye, mi pasublian kami ngang mebye. Inyasat maglapo king tulang daralanan niting Paskwa, ring sablang tao king mabilog ayatu magsayala, antimurin, ding sablang upaya ampon anghel ning banwa, daralitla king ligaya mo, alang tuknang ngamingang pupuri. Ikapin ing banaloy ba, iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay panigapumi, itugtug meng espiritu mo. Anti mo yung titipang ambun karetingayin mi. Ban pa banalanal at para kaya kami, gawa na lang katawan, ang pondaya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya. At bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylasa, ampon kamatayan na kinuwane ing tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso ne ing tinape, dinuwang ne iti karing disipulo na at nga na, kunan iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti ing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuwane ing kalis, pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri, dinuwang na iti karing disipulo na, at nga na, kunan iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, anting pamigaga na kayo, kanako.
Maulaya ing misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan mo, inubig mo, ikamatayan mi, ikamasubli mo, bebe, sipin Iniangye ni gaganakan mi o mapamakalulong iba, ing kamatayan ng ponimpaman yubli ng mebye, darawon mi yakeka, iting tinape ning bie, at ing kaalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Ikamingan sanang mi sulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong, ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipa ing banal kapulungan mo ang makalaganap king meto yatu. Ban mi ganapya king lugod, kambe ng Leo ing ke kaming papa, i Florentino at Pasiano rin ke kaming obispo, iamong diksi ing ke kaming kura paroko, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan, ning pamanyubling mebye. King pakalulu mo, idala mo la, at ding sablang mayango na bye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bye alananga, ban kambening nuwan na Virhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambering nuwan ay apostol, kambe ng Santa Monica ang kikatamong patulunan, at ding sablang banal, amibiyebye kalugod-lugod keka, king kekabanding panawon, apurian, ang ponapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan na kambe ng pon kaya, kagum ning banal e Espiritu, sablang parangalampon ligaya keka o Diyos, ibang lubos mayupaya manggaman, king alananga. Ing pakalulu ning Dios alang sukad, at ing pamanatbus na alang kupas, manalangin tamo ngeni, antimo nung makananong nakatamong tirong Jesus. Thank you.
Kabus mo kami, king sablang marokoy ba, malagod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng panpag sa diyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, i Heso Kristo. O Diyos sa ibaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo. Layon may pamayapan ng ponpisan metungan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiet po mag-ari, manggaman, king alananga. Ing kapayapaan ng Ginoo, mantabe sana, kapilan man kay kayo. King mitmong tula, ipakita mo po ngeni, king mikakametong tamo, king kapayapan. Peace be with you po. Kalugaran kong kapatad, nyo ing kordero ning Dios asinubling mebye, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayawus king apunan ning kordero.
Manalangin tamo. O magana kang ibami iti sanang pamananggap mi king sakramento ning kaligtasan, manatiling alang patad king pamibiyebiyemi. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Inginuman tabeya kay kayo. Iduko yu laring buntok yu at manigapu king bendisyon ning Dios. Inginong Dios, samig kalub kaligtasan ke kayo at minampun ke kayo ang timong anak ng tune, king kapamilataning pangasubli ng mebye ning anak mong bugtong, pagkalub na sana ke kayo ing tulang bunga ning bendisyon na. Ngening mi pagkalaman kayong katimawan alang kapupusan, king kapamilataning pamanatbus na ke kayo ning Gino, pangayin tuliran nyo naman sanang miyagom kaya, king biye alananga. King pamanyal pantaya yu kaya, may nga bayit kayong miyuman, king binyag, king pamibiyebye yung banal, pangayin tuliran nyo naman sanang miyagom kaya, king maligayang kakarina na karin banway tiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. At bendisyonan na kayo ning Dios sa lubos mayupaya, ing iba, ating anak, at ing banal Espiritu. Ing misa mi daune umena kayo king kapayapan, Alleluia, Alleluia.